Omukama w'obukama obu Dr. Solomon Gafa Busiguru okubanza akajumura engoma 2011 okwezi kwa mukaaga 1994 bwanyuma ya gavumenti ya NRM okugaruraho obwebembezi bw'enzarwa okuruga obwe okusya hati ariyo naza kusimya myaka 31 omwishyikirwa w'obukama Andrew Byakutaga yagamba ngo murundi ogu tubakuza kugeraho emikoro y'empango ahabwo kugira ngo omukama ntakubasa kukora emigenzi y'obuhangwa ahabwo oburwire bw'okuhugwa buyatungire kujaguza kunutera impango kujaguza okuba entekanza y'empango tekuba mu mwaka guno baitu tukujja kuba tujaguza tusima ruhanga habwe emyaka 31 yakagomba yebembere okukama buno kandi yawombera buli hamu kandi butekayo abakiri kikuru muno tujaguze emyaka 31. Byakutaga nagamba ngu habwe nkwatanisa nungi hagati y'obukama na gavumenti ebintu nibingi bikozirwe omu butware bw'omukama Gafa busa nk'enguuto ekishahi ky'endege entebeekanisa z'okutimba amajuta hamwe n'ebindi akasino niko kamu bunyoro yakurakurana enguudo nungi zikozerwe ebintu bingi bikozerwe amagita bagendo maiso ningakorwaho ebintu bingi bikozerwe ekisahi kyenyonyi ekisahi ky'ompira ebintu byona bibaire okukasumikana habwokuba enkoragana enungireho hagati y'obukama na gavumenti n'abantu abandi bona n'abasigaraza byabatere sente zabo omukama muno nashoborera ngo mukwetebekanisa zo kujaguza ekiro ky'okujumura engoma 2011 okwezi kwa mukaaga nibasa kugeraho emizano hamwe n'emyereko tukujja kuba n'enteekaniza ya ebyokulya byaitu ebyamunuka na kampuni ekweta Native Cuisine najja kuba nekola enteekaniza egyo kandi tujja kuba tubamanyisa enteekaniza egyo kukwera negenda. Byakutaga yarangira ngo nibija no kugeraho kwirukanga kandi sente zirarujemo nibija okuziguramo cyoma ekiro kucebera abana barwire kokoro ningashikansa bamwe omu banyoro batera tocho myaka 31 y'okujumura engoma abanyoro sangire ebizibu ikintu cyo kubanza kisangire omukama muno habwa kwija mwengandanyi abayiremo ikinyaga mataka tukusakira byaho kiguru kya maiso ndi mu bunyoro myaka sana kumutali badezibe kinyaga mataka abantu bayizire banyaga mataka muno abantu munyoro bakucura muno agitu kinyaga mataka kina kikozere na mobilizinga ebitongole bya nyakiha na government hatulolere ebitongole bigabire omwani hano mu bantu busa genda kubyara turozere abantu ebitongole bikwakana bigabire abantu emiti emikoro yo kujaguza neza kutambura hakimasho ekiro kugira ngo embracing unity in diversity for preservation of culture gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.